大家平安，了解拜tu soka jam-jaman nama katina na sulibat. Saka tu soka jam-jaman na ulita supui na kai na cemas imazai tua Timothy ya sangasan imazai tua 5 sulatan imazai tua ita kayang pajuta puru katu nama kayang. 提摩太前书5章1到16节。Maya kirvorivan ramaleng walay parusu kamau no papubarong sun tayamadu marka maatsutubong wala-alay parusu vetiku parusu kinau ramalemalen babayabayan maatsutubong babayabayan ulasu kinasi toa nama cingki asu varong sasu parasu vetikin alayu azwa amarka babayabayan pinasayan nanga noa skill na sepaka cidi-cidi anga pauri lakwa no izwa alak no izwa vuvu no azwa pinasayan na babayan ula nakituru tiamadu semangat setua sipa alayan tua sebekemekal niamadu sa abarat tua kilibak noa matialalak katua marka vuvu ayatua aichua maban karvain noa semas azwa pinasayan babayan ana sepaka sidil-sidil nekaanga no kini paparangzan saka aminanga atsemas no sidang pujangaran kiau au toa semas sa inuri-nuri toa zemet-zemet toa muada-adau toa pasilingi timadu lakwa azwa ana pena terengan na sikudan na pinasayan na babayan balwalut lakwa apa urid na macay ayatutsu temuru tiamadu toa inika sika pualan ay no izwa sau-sau inika kisah susu toa kasusu siaya nga toa ta semakemkel ni maju na munglang tia maju toa saruan tanakuyanan toa inika nama saruan sau-sau azwa uri sipa vicik itoa katengadanan noa babayabayan pinasayan noa skel no pasariba toa 50 sabil saka na kisang sekel toa masidi la walay sakamaya mana sevicik saka marigurigu timadu toa nanguan sikudan ana malengwa siki barisakadan situruan ta marka alak kilibak toa ala-ala papi kura toa marka sinja rupa seling toa serapa-rapai saka naki samula kipu sensengan toa nangwangwa sensengan na penola tangan azwa maatsutsubong anan na babayabayan pinasayan no askel maya pavici-vici ayatwa no nasalingan nanan tua uskel anan ki isyuran ti Kristo sa sepasaryo amasan inika pinasusuan tua sinikitses ka patagi au kita ba ketua mavrao tuta sa baik-baik ka penalipalingan na kibara-bara
zua da azalanan daichu mavana ruangan da madu roki capi-capil tua zuma sa aivivu a pena aterengan tua inika nangwa a si aivu manasika aku kini meneman dan nangwa a putskel lazwa maacucubung anan na babayabayan pinatsayan wa tskel sa walak sa rasudin tua kinat semekemekalan saka nekaangano sipwal nazwa ro puapwal dan nuti na sau ayatwa izwana nazwa anas sada tua kisusuan sa vaika akiparai tei satan pai nu izwa vawayan sinja putsamakemekel tua pinatsayan na babayabayan ula pasilingi nanga mi madu azwa babayabayan maya apapo pauran tua kiukai au kiukai kimakaya pasiling tua zwa nekano kini paparangezan aichu kai ngwa cemas sinibici kimazai tua提摩太前书的5章1到16节，爱说linaudian pinupatsu ni nanga gemalu lamana pulingalingau to sinan maya tutsua ka jaman-jaman dan kino cemas sakatu soka jaman-jaman sini putarvan dan ki 上代教会的寡妇呀，上代教会的寡妇。这段经文提醒今日的我们。教会的每位信徒都是永生上帝家庭中的一份子，我们也应该以兄弟姐妹互相对待。当教会中的兄姐生活上有匮乏的时候，教会应当定下哪些必要的原则，我们可以用何种方式协助，是我们必须面对的功课。Saka aichua ka jaman-jaman asini tulu tanuti kemudatina lemungwa 上代对chua maraka liasau dayau 上代教会的寡妇 saka na lemandati na semuputin对chua imazai tua kainwa semas latina na kemelang pasusu kemelang barisaket ayakana pasamarau sakatu soka jaman-jaman nasi dipaki ni mana mentan tuan 我的教会如何关心协助教会或社区中较为弱势的兄姐 sinaya janutin masalahkan terubah mereka 弱势的兄姐就需要被关心 saka latinana 用我们的祷告然后 maka yatina mereka 以行动来实际的去关心 saja nama pasir aichua dan sikudan latina nama paporingau sakala ini kana mapopal aichua dan kini pusensengan ayakana pasamarau saka kai nuri 赐下丰盛恩典的天父上帝，我是你信仰家庭的一份子，恳求你帮助我有智慧的心，能具体而实际地关心教会里哪些需要协助的兄姐。奉主名祈求，阿门。Mali tu sokat zaman-zaman nama katina na semupu, nama katina kituru, latina na paene tamana sini papa picu, sini papa tersekat tinwa ta semasa kena pasamarau, taja pingan.